Dobro večer svima, ovdje je Neven, spasitelj učenika. Kako ste mi danas? Dobrodošli u još jedan tutorial o eToysu. U ovom tutorialu ćemo dakle naučiti kako se u eToys ubacuju zvukovi, a onda ćemo usput naučiti također kako se s interneta skidaju zvukovi, kako se uređuju zvukovi, pa će ovako malo biti opširniji tutorial. Recimo treba nam zvučni efekt kihanja za naš projekt i to se radi vrlo jednostavno. Odemo na internet i odemo na YouTube. YouTube je dakle biblioteka zvučnih efekata. Znači sve što morate napisati je na engleskom vaš zvučni efekt, na primjer nama treba sneeze, to je skihanje. Napisat ćemo sneeze sound effect. Stisnit ćemo enter. I evo, ja sam našao ovaj tu prvi koji mi se sviđa. Sad ga možemo čuti. Znači kao što čujete, ima više zvučnih efekata u jednom videu. Pa dakle ono što ćemo mi napraviti je kliknuti desni klik. Copy video URL, znači kopiraj link za video i onda ćemo otići na ovu tu stranicu. Stranica se zove YouTube to MP3, znači YouTube video u MP3. Odite na ovu stranicu, tu ćete pastati video, to se radi sa Ctrl V ili sa desni klik paste. I znači kad ste to napravili, onda ćete kliknuti na MP3 i onda ćete kliknuti convert. I sad ćete kliknuti download. Sad će vam se skinuti zvuk iz tog videa. I sad možemo otvoriti taj zvuk i vidimo da je to zbilja taj zvuk iz videa kojeg smo pogledali. E sad, što sad moramo napraviti? Sada, ako imate sreće, ako ste skinuli zvuk koji je kratak, koji sadrži samo taj zvuk koji vam treba, onda možete preskočiti na vrijeme koje ću prikazati tu na ekranu i u opisu videa dolje, do dijela kada objašnjavam kako se ubacuje taj zvuk u eToys. Ali budući da ovaj tu zvuk nije savršen, ima puno zvučnih efekata, moramo izabrati jedan. Pa ću dakle ja pokazati kako se to radi. Znači da bi to napravili, prvo moramo skinuti program koji nam omogućuje da uređujemo zvukove. Jedan takav program se zove Audacity, pa ćete upisati Audacity download. Onda ćete dakle tu kliknuti download Audacity, pa ćete kliknuti Audacity for Windows, budući da pretpostavljam da svi vi manje više imate Windowsa. Onda ćete dakle kliknuti na Audacity installer. Onda ćete dakle kliknuti na Audacity Windows installer. I sada će se skinuti Audacity i kad se skine ćete ga instalirati. Nakon što se instalira, ja ga već imam instalirano pa to neću raditi, ćete dakle otvoriti Audacity. Znači ima, više načina da to napravite. Tu kliknete na ovo ovdje ikonu od Windowsa i pretpostavljam da će vam gore pisati on budući da ste ga tek instalirali, ali ako ne piše, samo znači tu kliknete i počnete pisati Audacity i onda će vam Windows potražiti Audacity. I sad ga otvorite. Sad, nakon što ste otvorili Audacity, ćete naći divan je zvuk, onda ćete ga odvući u Audacity. I sad dakle imamo sad taj zvuk, možemo dakle vidjeti koliko ima tu zvučnih efekata i tako dalje, koliko traje taj zvučni efekt i tako dalje. I sad ćemo naći neki zvučni efekt koji nam paše i onda ćemo ga dakle izrezati. To se radi vrlo jednostavno. Evo recimo da želimo ovaj tu zvučni efekt. Onda ćemo dakle odrezati sve što nije to. Znači tu ćemo kliknuti poslije tog zvučnog efekta koji nam treba, do tu. I sada ćemo sve označiti i kliknut ćemo tipku delete. Ili ćemo gore kliknuti cut. I evo ga. Znači sad nam je nestalo sve poslije. Ali evo, recimo ovo tu moramo sad odrezati i sad recimo ako želite biti pedantni i želite to ljepše odrezati, imate gore, vidite, tipke da se približite zvuk, što bliže. I dakle onda možete na taj način vidjeti cijeli zvučni efekt. Jel? I sada, kao što vidite, sam malo previše približio jer mogu ići lijevo desno po cijelom zvuku, pa ću malo još udaljiti. I sada ću dakle kliknuti ovdje na početak i označit ću ovo sve, tu tišinu ću izbrisati. I sad dakle evo ga, to je manje više to, možda još mogu malo tu sa strane. Znači sada kada kliknem, znači sad ću kliknuti ovdje da mi ode na početak zvuka, kliknut ću play i dakle čujemo taj zvučni efekt koji nam treba. Dakle, ono što ćemo sad napraviti je spremit ćemo taj zvučni efekt, tako da kliknem File i kliknemo Export. I ono što moramo je staviti Export as WAV. WAV je dakle zvučni format kojeg eToys prepoznaje, jer ove druge
eToys uopće ne prepoznaje, pa ćemo morati export as WAV. Sad ćemo to kliknuti i sad ćemo to spremiti negdje, znači gdje želite, to možete nazvati kako god hoćete i nazvat ćemo to recimo kihanje. Mislim, sad ću ja to nazvati kihanje, jel? I evo ga. Kad imamo naš zvučni efekt, on se sad vrlo jednostavno ubaci u eToys. Samo ga uzmemo i odvučemo u eToys isto kao sliku. S tim da ćemo sada morati kliknuti Save i dakle, sad tu možemo dati neko ime našem zvučnom efektu, ja ću ostaviti kihanje i sad ću kliknuti Accept. I to je to. Znači, malo je kompliciranije od slike, moramo saveati zvučni efekt, te spremiti ga, ali to je zbog toga što dakle, se zvučni efekti na poseban način reproduciraju u eToysu, znači to ćemo kasnije pokazati.